그리고 이제 사람들 앞에 나오는데 보니까 사람들보다 키도 크고 멋지게 생긴 사람인 겁니다. За тэгээд хүмүүс дунд харсан чинь бүр хүмүүсээс толгой илүү өндөр байсан. Үнэхээр царайлаг сайхан залуу байсан. 그리고 블레셋과 싸워서 아주 용감하게 싸우고 이긴 사람인 겁니다. Мөн дээрээс нь Филистэд очиод дайн тулаан хийх үедээ үнэхээр эр зоригтойгоор тийшээ гараад ялалтыг аваад 예, хүрээд ирсэн. 사울이 왕으로 뽑혔을 때, 제비 뽑아서 왕이 되었을 때, 그때 사울을 비난하는 사람들이 있었습니다. За тэгээд Саул тэнд шавх аян сонгогдоод Израилийн хаан болох үед Саулын эсрэг байсан хүмүүс бас бий. 근데 그 비난하는 사람들도 용서해 줄 수 있는 넓은 마음이 있었습니다. Өөрийг нь эсэргүүцэж байгаа тэр хүмүүсийг хүртэл уучлж инэрх тийм өргөн сэтгэл хүртэл байсан. 그러니까 겉으로 보기에는 너무 완벽한 사람이었습니다. Гадна талаас нь харах юм бол үнэхээр бүр төгс хүн гэж хэлж болохоор. 그런데 하나님이 쓰시는 사람이 되지 못했습니다. Гэхдээ Бурханд хэрэглэгддэг ийм хүн болж чадаагүй. 반대로 다윗은 어땠을까? Эсэргээрээ Давид нь ямар байсан бэ? 다윗은 Давид 이새의 집에 사무엘이 갔을 때입니다. за Есийн гэрт Самуэль явж очдог тэр үед 그 아버지 이새가 아들들을 데려오시오 하는데 다윗은 빼고 형들만 데리고 온 거잖아요. за Есийг эдэг энэ хүн харах юм бол Самуэль та хүүгүүдээ цуглуулаарай гэх үед нь ганцхан Давидыг үлдээгээд бусад ах нарыг нь бүгднийг дууддаг үстэй. 근데 다윗은 사람들이 보기에 그렇게 멋있는 사람이 아니었던 거예요. Тэгэхээр чин Давид бол хүний нүдэнд тийм сайхан хүн байгаагүй байна. 그런데 다윗은 하나님이 쓰시고 Гэтэл Давидыг бурхан хэрэгэлсэн. 그리고 겉으로 보기에 외모로 봤을 때 완벽했던 사울은 하나님이 쓰시지 않았어요. Гадна талаас нь харахад үнэхээр төгс юм шиг тийм харагдаж байсан Саулыг харин бурхан хэрэгэлсэнгүй. 왜 그런지 한번 생각해 볼 필요가 있습니다. Яагаад тэгсэн болоо гэдгийг бодож үзэх 자, хэрэгтэй. 여러분들은 하나님의 사랑을 받았습니다. Та бүхэн бол бурханы хайрыг авсан. 그리고 하나님께 쓰임 받고 하나님께 자신을 헌신하기를 원하는 사람입니다. Бас бурханд хэрэглэгдэх юмсан, бурханд өөрийгөө зориулж өрөх юмсан гэж хүсэж байгаа ийм хүмүүс байна. 사울 같은 사람은 안 쓰시죠. Харин Саул шиг хүн байх юм бол хэрэглэхгүй тийм ээ. 다윗 같은 사람은 하나님이 사랑하시고 귀하게 쓰시는 겁니다. Давид шиг хүн байх юм бол бурхан тэр хүнийг хайрлах болон эрхэмлэх болон өөртөө хэрэглэнэ. 사울은 모든 것은 완벽했는데 하나님이 보실 때 쓸 수 없는 것들이 있던 거예요. Тэгэхээр Саул бол бүхий л зүйл нь төгс юм шиг харагдаж байгаа хэрнээ бурханыг хэрэглэхэд түнд тохирохгүй зүйлсүүд байгаад байж. 기다리는 걸 못했습니다. Саул хүлээж чаддаггүй бас. 사무엘이 7일을 기다려라. 내가 오겠다 그렇게 말했거든요. Самуэль хэлэхдээ та 7 өдөр хүлээгээрэй би ирнэ гэж хэлдэг. 근데 사울은 7일을 다 기다리지 못했어요. Гэтэл Саул 7 өдөр дуустал хүлээж чадаагүй. 그리고 급한 마음에 제사를 드려 버립니다. Тэгээ яарч твцэндээ болоод өөрөө дахил өргөсөн. 그리고 사울은 백성을 봤습니다. За тэгээд Саул ард түмнээ харсан байгаа. 백성들이 흩어지고 백성들이 없어지는 걸 통해서 사울은 두려워했던 겁니다. Ард түмэн тэнд тарж бутраад явцгааж байгааг нь хараад Саул түүнээс болж айж эхэлсэн байна. 아말렉을 완전히 진멸하라는 하나님의 말씀을 자기 생각으로 바꿨습니다. Дээрээс нь Амалекийг бүрэн устгах гэсэн бурхны тэр үгийг өөрийнхөө бодлороо өөрчилчихсэн байна. 조금만 순종한 거예요. Жохон л дуулууртай байж байгаа. 적당히 순종한 겁니다. Тохируулс хийгээд дуулууртай байж байна гэсэн үг. 그리고 왕위를 지키기 위해서 다윗을 쫓아다녔습니다. Мөн дээрээс нь өөрийнхөө хаан ширийг алдахгүй гэсэндээ Давидын хойноос хөөсөн. 세상의 영광을 구했던 사람인 겁니다. Энэ ертөнцийн алдар сууг энэ хүн өөрөө эрен хайж байгаа юм. 그리고 마지막에는 신접한 여인에게 물으러 쫓아갔잖아요. За тэгээд дээрээс нь хамгийн сүүлд нь харах юм бол нөгөө сүнс дууддаг эмэгтэй дээр очиод асуухаар очдөг үстэй. 어떻게 하나님의 기름 부음 받은 왕이 신접한 여인 귀신을 접한 사람에게 가서 물을 수 있냐 이겁니다. Тэгээ яаж бурхнаар тослогдсон хаан хүн байж вэж зүгээр нэг сүнс дууддаг тийм мэрэг төлөгч эмэгтэй дээр очиод асуугаа явж иж болох юм бэ? 사울은 외모로는 완벽했지만 그러나 하나님이 쓸 수 없는 사람이 된 겁니다. Саул бол гадна төрх нь үнэхээр төгс юм шиг харагдаж байгаа ч гэлээ бурхныг хэрэглэхэд боломжгүй, тохиромжгүй хүн байсан. 사울은 믿음이 아니었거든요.
Тэгэхээр энэ Саул бол итгэл биш байхгүй. 말씀을 가까이 하고 하나님을 경외하는 것을 배우지 못했던 겁니다. Үгтэй ойр байж бурхнаас имэх гэдэг ийм зүйлийг энэ хүн сурч чадаагүй. 그 연단을 받지 못한 거예요. 단련을 받지 못한 겁니다. Тэгээд дасгалжуулагдаж бэлтгэгдэж энэ хүн чадаагүй. 그리고 명예에 대한 자기 왕의 이 그 위치에 대해서 그 지위를 지키고 싶은 욕망이 모든 걸 삼켜버린 겁니다. Тэгээд дээрэс нь алдар нэр буюу хаан сэнтэй гэх энэ байр суурийг алдахгүй юмсан гэсэн энэ сэтгэл нь өөрийнх нь бүх зүйлийг үгүй хийсэн байна. 우리도 그럴 수 있어요. Бид нар ч гэсэн тийм байх боломжтой. 키도 크고 Өндөр байна. 잘생기고 Царайлаг юм байна. 멋지고 Тэгэл их л хүн харахад сайхан залуу. 신앙생활도 잘하고 Итгэлээр их сайн амьдарч байна. 머리도 좋고 Толгой сайтай байна. 그렇게 보일 수 있습니다. Тэгж харагдаж болно. 그렇다고 해서 하나님이 쓰시는 건 아닌 거죠. Тэглээгээд бурхан хэрэгэлдэг гэсэн үг биш. 다윗은 아주 어린 아이였습니다. Давид бол бяцхан хүү байсан. 아들을 데려오라고 했는데 그 자리에 낄 수 없을 정도로 아주 그 집에서조차 아주 작은 자였습니다. Хүүгүүдээ та цуглуулаарай гэх үед өөрийг нь хүртэл хасгаар тийм өчүүхэн бяцхан хүү байсан байна. 그 작은 자를 하나님은 들어서 그 나라를 주시고 아주 귀한 이름으로 만들어 주시잖아요. Тэр өчүүхэн нэгнийг бурхан авчирж ирээд тэр улсыг өгсөн. Тэр эрхэм үйлсийг өгсөн байна. 자, 우리는 작은 자일 수 있습니다. Бид бүхэн бяцхан өчүүхэн нэгэн байх боломжтой. 가진 것도 없을 수 있고 Надад байгаа юм гэж байхгүй ч боломжтой. 머리도 나쁠 수 있고 Толгой минь муу байж ч болно. 외모도 못났을 수 있습니다. Гадна төрхмөн ч гэсэн тийм онцгой биш байж 그런데 болно. 하나님은 그런 걸로 쓰시는 게 아니에요. Гэтэ бурхан үүгээр нь хэрэгэлдэг юм биш ээ. 사울과 다윗을 통해서 하나님은 우리 모두에게 말씀하고 계시는 겁니다. Саул болон Давидаар дамжуулан бурхан бидний бүхий л хүмүүст хандан үгээ хэлж өгч байна. 자, 지금 읽은 말씀 사도행전 13장 21절 보겠습니다. За дөнгөж уншсан Үйлс 13-ийн 21-ийг бүгдээрээ харъя. 저희가 왕을 구하거늘 Дараа нь тэд хаан гуйхад 자, 이스라엘 민족이 왕을 달라고 얘기했습니다. Израилийн ард түмэн бидэнд хаан өгөөч гэж гуйсан байна. 인간 다른 나라처럼 왕을 주십시오. Бусад улсуудтай адилхан хаан өгөөч. 그래서 사람보다 어깨는 더 큰 머리 하나는 더 큰 아주 용맹한 사람을 왕으로 세워 주신 겁니다. За тэгэд бүр бусад хүмүүсээс толгой илүү өндөр ийм сайхан хүнийг өөрсдөд нь хаан болгож өгсөн. 그래 베자민 사람 기스의 아들 사울을 40년간 주셨다가 패하시고라고 돼 있습니다. Биньямины овгийн Кишийн хүү Саулыг бурхан тэдэнд 40 жилийн турш өгчээ. 자, 그런데 하나님께서 그 사람을 버렸어요. За гэтэл бурхан энэ хүнийг хайсан байна. 외모가 잘나고 그리고 머리가 좋고 그런다 그래서 하나님이 쓰시는 건 아니라는 겁니다. Гадна төрхөн сайхан байлаа гэд тийм ээ. Толгой сайтай байлаа гэд ийм зүйлийг нь бурхан хэрэгэлдэг гэсэн үг биш ээ. 자, 여기 22절에 사울 왕을 패하시고라는 단어가 있잖아요. За 22 дээр харах юм бол эхлэхдээ бурхан түүнийг зайлуулан гэж гарч байгаа биз? 이 단어는 바꾸다, 옮기다, 빼앗다라는 뜻을 갖고 있는 겁니다. Тэгэхээр энэ зайлуулан гэдэг үг маань өөрөө өөрчлөх, холдуулах, солих гэсэн утгатай. 자, 하나님은요 합당하지 않으면 바꾸십니다. Бурхан хэрвээ зохисгүй байгаад байх юм бол сольчихдаг. 사울을 왕으로 주셨지만 바꾸셨죠? Саулыг хаан болгож тэдэнд өгсөн ч сольсон биз дээ. 가론 유다를 사도로 부르셨지만 다른 사람으로 바꿨죠. Искариотын Юдасыг илч болгож өгсөн хэрнээ сольсон тийм ээ. 하나님은 합당한 사람을 택하시고 세우시고 쓰시는 겁니다. Бурхан зохистой нэгнийг нь сонгож авдаг, өөртөө авчирдаг, хэрэгэлдэг.